paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di matla sumangpwede ni Kwarog. Burasan mi ko matimangga tapno ada ipaloom. Kunigda saan ka day, Enteng? Ay, nasamit ko mga agpayso nga ipaloom. Ulyak ko ba? Ngamjak met makauli. Kasano ko makauli ka? Kat nagdakkel mo't nga mintatyan mo. Ha! Sapay makapangpangan akon iti na loom amangga. Ada nakita kala ko ni Marikwanang amangga. Jaklam mo no nasamit dayjay. Gimatang ka kuma. Amo makaykayat ko nga ipanganti na loom amangga. Ay, pagrigatan na ti saan makauli. Uray ada prutas mo no di ka makauli. Saan ka makaraman no awan agulay? Inak man gumatang iti na loom amangga. No, kunang nga dala ko ni kagawad ko na. Aguray ka man ba daw? Adda nakitak nga insangpot mo anak ka ba yung amangga? Ayan na nga, Dayjay. Inlako kon ka ni Marikwanang. Di kalaka nang ibati mutin. Nangalaam aya. Saan ka nga agdamag? Dinawat ko ipon na. Ay salbag ka. Di mo ko na atinakaw, Mau. Basit lang, mate. Sanda nga ipanglaw, tinalak, tabasi, mate. Oray, basay. San arumbang ang mga lakay, saan mo ako kwa? Kumaano ibak nang kaw, kutsan, mate. Sa bali at talaga ti panagras-rason mo, si Kabadong. Gumatangak man iti mangga kagawad. No, nasamit ati mangga. Gumatangak to man no magustuhan. Talaga nasamit, Kapitan. Dadakkel pay. Kanak iti 2 kilos. Gumatangak to manin no nasamit lakit di. Sigurado nga road nasamit. Saan nakamatudingan? Naramanak day talakok. Talaga nasamit. Nasayak no nasamit. Ada manggami. Ngimjak makaulan. Mabalin mo mat nga men, ti mga ramed, iti atidog asang-asang apagsukek. Padasak man nga agpaysaw. Adamot na babaasa nga, di nagbunga amangga. Kawan, saan samot unay nga to ti manggayaw? Saan ba't kindi Ngimjak nga ron amo ti umulay. Sige man, mga ramidak iti sangasang. Intay, apay day ta nagatidog abolo. Mga ramidak iti pagsukit iti mangga. Sayang ti bunga ti mangga. Awan mo't ni Kwarog amangulay. Ala, tanumalpas mo, ibagam tamapantapadasan ti agsukit. Una, ikakman iti atidog aputan ti sangasang. Isaganak matibag apangikanta. Wendungaw. Idi na udi anapanak. Ado tinababaabungan na. Iso aday jayan ti sukitin ta. Natangkanan mo't siguro dagi jayan. Una? Kunigdan. Nalaka amaloo. Adamanan dadakkel amangga. Wait, adamanan mapan ko ilakaw, kinikagawa. Nagalaam ka dagita. Apay ay adamagang pay lang. Basta no da isang pit kaw, saan kalatan niya dagdagaray? Ay, malaman laangan. Sapay kumangaraw, taawan to, ti pagbabawyam, iti kastangar aramidam. Agisangpot ka nga awan mo't mulam. Ay, kit mula dalay nga. Saan kumit aparutin ti mula da? Makialak lang mo, titibunga na. Kasta ti panagras-rason, tinapaklan nga tatakaw. Aya, ay unay mo tanapaklan nga tatakaw ay. Manulang matigatan na day tangay. Manulaan kunam, ngam no maurnong adaw. Ay, basit lang day ta. Saan kumit ngay baknang? Nagdatakkalmat dagi tala ako mamangga kagawan. Nagsasamit pa, kunam natangkanan nga men analaeng. Nalom ka diya ginatang mau kagawad. Ay, saan, John? Naata. Kunag. Idisok lang di taging gana amalom, isuan na sameg. Saan unay anatangkanan, sada ipaloom, nagalsam. Ay, wala. Dayjay, ti kunada, anapilit, analoom. Naalsam talaga.
Nakagatangak iti kasday iday. Nagalsam anatamnay. At dalatang amin sa or nga aglakaw. Ore ang muda anapilit analoom, ilako dalata. Ado ita timang luklukaw, gapo iti kwarta. Pudno, tako na. Da! Apay ngay? Awan matang bunga na iti baba. Ay. Sino nga iti nangala? Hay! Huwag nga raod. Dagiti lang adda iti nangato amurdong tinabatay. Dagiti lang matsan amagaw at tisukit tinabatay. Ay, apay ngay? Ay, lawan ko nakimoy kuyog ka. Ay, anya nga iti ikabil ko dito'y bagnay nalak. Kasano nga ta amaamwak? No asina tinangala iti bunga ti manggata. Ay, kasano pa'y amaamwam ita? Ay, ibaga ka di tinagtakaw nga iso tinangala. Ay, salbagkit di dahi no asino man. Makitak lang. Kaibitin ko iti puuntoy mangga. Ado ka di tibunga da ito'y mangga, idi may ka? Saan unay nagdadakal? Siguro, kasla ijay ginatang mo kan ni Marikwanang ti kadadakkel da. Apay analiday ka paray. Adda ka din napukaw ma. Adda nga rod. Nakitam ka day. No asinaw, tinangala iti bunga ti mangga, paray. Mangga? Apay adda bunga ti manggam paray. Na, adda? Saan unay nga ado ti bunga na? Ngam nagdadakkel. Natangkadan pa yan. Awan tumot nga min ni Kwarog amang ulay. Awan may tinakitak anangala iti manggam paray. Sana mga min mapanijayan ti manggam. Di pala maltutan iti mangga tinang takaw iti mangga. Ada, maltutan ko na paray. Wala! Dumakkel ti tiyan na. No, adda gunggunan na. Ay, unay mo dahil tumakkel ti tiyanan paray. Dumakkel ti muging na. Maduktalak to lang. Kapag multaan. Tinakaw ta kano madagiti manggam, kapitan. Tinakaw da nga ron. Gumatgatangak pa yan kanikagawad ko anang itinaloom amangga. Gimatangak matkin ko na. Nagsamit at talaga tila ko na amangga. Ewan nga ron. Kasano nga tati aramidag? Tapno saan da nga ibusan ti bunga ti manggamay? Kastoy kap. Kabayatan nga awan ni Chip Kwarog. Paikam iti ado asi itirimang iti poon ti manggam. Tapno didan ulyan. Ha! Wan nga agpaswa! Ay! Paikak man iti ado asi iti kawayan. Marigatan da mangikat iti si 8 iti poon ti mangga. Wala. Ikak amin amabalinda apagnaan nga umulay. No kayat mo? Saduan ka na mangikabil kap. Sige man nga ron, John. Kalpasan na. Uminong ta. Ken agpulutan ta iti 5 akal din. Inalam manon kabayong mo. Papanam. Anya pa'y ngay. Agdiskitara, iti pagsayatan. Saan ka nga garamid iti maday? Anya madi asasawam. Agdiskitara nga rob, madikiday. Apay, uraya, mamatay ka asi mumulagat iti bisay. Saan mo't ngumnog takaw ka? Day tati maday. Mala, inakag. Nagado ka nga mo man. Day tao itilaglagi pa si kabadaw. Awan ti palimod asaan alumtaw. At dakaw, dito'y sanga, timangga ni parintay. Ay na, namurdungin tayang kwa. Namurdong matibungan na. Ay, karigatak agawatay na. Kapitan! Ano lagi ito ipagpaguyod ta, sisiyatan na kawayan. Ay, sige. Ano saan ta nga iguyod tayo kabil ta iti puon ti mangga? Kabilan ta iti ado asiit. Wan, kapitan! Sinalbak. Umay da dito'y po ti mangga. Ay darasik taglingad iti na posko la bulbulang ti sanga ti mangga. Tapno didak makita. Kapitan, may kabil ta amin dagito yung asisi. Sigurado ang magsiitan dyan. Tanggap nga umuli ti poon ti mangga. Ay, delikadaw. No kabilan da iti atu asiit. Pag ngay nga umulaw. Ano sa ti sisi iti kap? Uy, pa'y mangala. Sige, mangala ka. Ay, delikado na talaga.
Nagkuyog mo't dadyom kan kapitan. Nakabuneng da, maray. Napanda ija ayan ti manggami, maray. Nagbasit nga men, tinabati abunga da. Anya, kayat mo asawaan. Tinakaw da, ti bunga ti manggayaw. Ay, wen, maray. Idi mapan kami kumagburas. Na, awanan ti magaw at ti atidog asang-asang may. Dadakkel ka di ti bunga ti manggayaw, maray. Wen, maray. Kasla dagiti lako ni Marikwa ng analoom amangga. Ha? Kasta ka day, maray? Oh, apay, maray. Kasla maditi pa ng dengeg mo iti imbagak. Ah, ay kwa maray. Sa anak pa'y ngamin asigurado ka. Sigurado iti anya. Nubay at idamang remang itipoon ka naglawlaw ti mangga. Sige. Anya nga ti pagnak. Kasanuwa nga makawid. Kantan sapay kit di iti ado abala ti panakap. Ha? Tanong ako de, markas kat matamaan ti asino man naman ko de. Esos. Ay, among ti agi kabil. Una kap, naglaka. Nakayat mo, kargantan. Ha? Mangtirat ta kadagiti kawayan. Ay, wad. Ay, maubon at agtakaw. Esos. Maduktalan tan nung maubon. Wala kap. Salbag nagtatakaw. Ay, saan paray? Ay, pangasiyaw. Kapapag naundakpay. Sakbay ngay kabil yung tado asiay. Kinbala ti pana. Ay, salbag ka pare. Si kagayam tagtaktakaw iti mangga. Tatanong ba yan? Pangasiyaw paray. Paulugan dakpay. Itad kuking kan ti pinuruskaw. Eh, sa dinaw, tinangilaklakwam iti mangga at tinakaw mo. Ah, Ay, kini Marikwa ng paray. ay, salbag. Umatgatangak iti mangga. Eh, manggak matgayam tigat gatangak. Ay, pagkawanan ng paray. Ay, mano akilutin lakom, kani kagawat ko nan. Ay, saan ko mo ta binilbilang aminin paray? Nala. Eh, mapantayo ijay, tadamagan tayaw. No, mano akilutin lakom. Heh, ay, multaan ka man. Ay, pakawanan na ko ma, paray. Eh, mano ka di akilos tin lako kan ka, ni pare badong kagawan. Apay ka day, kapitan. Heh, kino jay manggak matitinakaw na gain lako na kan ka. Anya, naaramid na day ta? Hey. Eh, nadanon may nga da iji tok-tok ti manggak. Ay, agtatakaw na di pare badong. Kung parik pa'y matmirog. Kita agman, adapay di nagilista. Inlistak ngamin ti ginatangkaw. Wala. Kita man ngagpaisaw na italistaan. Adda dito, kapitan. Nakita ko. Kita man. Mano amin akilaws. Nakalista ti 300 kilos amin, kapitan. Ha! Saan anam na minsan? Tunggal umay mangyag, may sa abayong. Ay, agasam dats ngay. Ay, gat-gatangag pa, ti bukod ko gayam amangga. Ay, unay mutan. Kababaeng tinaramid mo, badong. Kumparem takawam. Ay, tibayin ko, hindi nakita dakiti tok-tok ti mangga to yan. Remanganda ko ma. Kapilitan na anagsawa. Tawan mo't pagnak nga umulog. Kas kala na ubon abakas nga umulog, no di ka nagtagtagaray. Uy, nga raw. Kapilitan na bayadak ti mangga tinakaw ko to yan. Ay, tay kunak nga rutan. Amin apalimod, lumtaw. Impagarap ko adinak maduktalan. Agamijay pa imot po unti mangga, mismo tinakakitaan da kanyak. Agyaman ka tadi na kaminulta ni kapitan. Ay, saan ko nga ulitin natakawan ti kumparek? Rumbang lang, sakpay kat ti mabainon. Idi bagbaga ni Maribanang anatakaw ti manggada. Inatap kulaktan asika. Hey, marunawak iti bain tuyak. Ay natatabadong,
Uray kasano ti panangilimad mo iti madi nga aramid, lumtaw kat lumtaw tulat na. Ala sigay! Diton tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Bukley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyawan kamay, titingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Nakita yo ka din, dya impos ni Kapitan ni Facebook. Impos ni Kapitan? Anya day ta nga impos na. Sa anak mo't nga Facebook, kasano ko mamakita. Beng, ipakita man ka ni Kumarik Atuyang. Ay, wan kagawad. Adtoy aw na natuyang. Ha? Na, ay agoray katao sarag tay antiparak tapno makita ka na imbag. Ayan na nga yung picture na. Basa laang ang daytoy, nana. Anya day ta. Ay na, Beng, si Kanti mangibasa. Huwag tanay, nakapsot ti matak. Ay, kunana ditoy, Barangay Road Cementing, Nalpasan. Anya nga iti kayat na asawon day ta. Nalpas ka nun, ana semento ti kalsada tayaw. Iso anas kan lang agragsak tayaw. Ipabasam day ta kadagiti daduma ka barangayan tayo, wan, Beng. Wan akagawad, kano iso tinak ichismis ita. Ay, aguray kayaw. Ni man na natuyang tikas lasaan anaragsak. Naawatam ka de, di palawag ka, maray. Kunak ano adda makitak a picture tinasiminto adalan. Ka-impost man ni Kapitan, kasapulan pa'y ayat ti picture. Katun na, tapno makita tayo no ayan day ta ibagbaga na anasiminto a kalsada. Ay, anya nga iti sungbat mo iti day ta kagawad kwa nang. Ay, apay akasapulan pa'y ti picture, kat ni Kapitanan tinangi post. Oh, nanatuyang, anya ti makunam. Pampanunutek lang amain. No ayan di ibagbaga na anasiminto adalan. Nakapitpitak mulat na day to kalsada tayaw. Ay po, naimutay. Lalayosin lang arodan day ta kalsada. Nakapitpitak pa'y. Amom lang arudan na nagpitak day ta kalsada. Apa nagnakapay lang dita. Kahit sa dino ko matipag nangay. Kasano ako mamakaawid no saan nakamag na dita kalsada. Oray siya nga raw. Napanagim matang itibugong dita tersina ni Marikwanang nagpitak mo lang dagiti saka. Ay, yawan na talaga ti progreso da ito barangay tayo. Itay, aging gaita. Pitaklat ta ti kalsada tayo. Iso nga rod amas daawak. No apay nga impose ni Kapitan Anasiminton to'y dalan tayaw. Nangipusan na. Di lamabay might dahi ta Kapitan. Ijay fishbow. Pero may nagpitak, ipos na. Mas daawa nga raw. Di lamabay na mangipopos iti kasta. Nagpuskol ka tirupa na. Apa, nagapamaray. Napan ka man siguro nakichismisan niya. Madamdama, adnan tumanan mangireklamo kan ka, ngayon chismis mo. Unay kat ni Kapitanan aya. Agyaman ka di tadak amang chismis kang ka. Ne, apay kumanas kan, ngagyaman akin ka. Ay na Kapitan, impadamag ko di impose mo ija Facebook anasiminto adalan. Ay, nabasa ba? Dahil nga impos ko. Kitwan, in-like ko na Kapitan. Nag-commentak pa yan akin, in-share ko pa yan, tapno ato ti makakita. Nagmayatan, no kasta. Oh, ungtan nakpailaan, Kapitan.
Apay ko mga ungtan ka ngay. Manon, ti nang ipabasaam. Ay na, adun kapitan. O sige, iwaras mo pa. Adan to pa'y ipos ko. Iwaras mo tumanad Kita manday ta kapitan. Kunak tumat amaya to'y pan nakichismismis ka. Uwan nga raon. Sa dino pa iti papanam. Kaya't mo, nga ipaitulod ka, itilugan di barangay. Ay, mabalain kapitan. Ay, sige mga ron. Mapanak ko maditadaya kahit. Paitulod ka. Saan ka madaragan? Tagastos ti barangay, ti gasolina. Inteng, agpudno kakanyak. Anya daytoy nagado a kwarta na alak iti bulsam. Apay ngay nalam dahi banang. Mga laakla ko maiti igatang ko iti bagas. Ngam nagadumot daytoy nakabulsa. Kat no kwartak na kita. Kwartam? Pangalam ko maiti kwarta. Manula ang mati honorarium amaw-awat mo. Di kalata ka di agtagtagarin. Taapay ko maasaan? Pagpatarimaan ta dayta dito kusina. Anya? Saan ka di? Anabayagan nga ar-ara pa apam. Tinapintas, kinalawa kusina. Katuan? Matong palaitan, layta nga arapa mo, banang dungo. Kagawad ko na, nakitam ka na, jay pusko, iti Facebook. Jay ko na mapan nakasiminto ti kalsada tayaw. Aglay kayo mo ta? Ay nakapitan, oray saan mo nga ibaga, talaga naglaykak. Ibagam ka rin iti pada makagawad, ta aglayk naman. Wan kapitan, ibaga kadakwada. Ngam, ada kontrabida. Sino, ti kontrabida? Ni Marituyang Tapay manan. Adamot ibagbagana Nadya tao, naglay nga sumao. Sapay kumarik pa'y mat nga raw. Saan napat dyan nga daing pasiminto madalan? Bayamon na dyan tao. Tiamog. Duwada ka ni kabadong amang kunkontra. Duwada lang ba? Ado, ti mamate, itidayta nga impus ko. Nay, apay, nagkapuam takapit-pitak mo dagita sakam. Di taadaya nana. Napan ko man inchismis di impos ni kapitan. Jay nasiminto adalan. Wan. Amom nana, nagadaw ti bimilib ka ni kapitan. Di ka lang nagbain anapan ng ichismis itidayta. Kita man dagiti sakam, nakapit-pitak. Pagbain ako mangay. Kat no saan mo't anasiminto jay dalan tayaw. Ayan na nga'y kumadya nasiminto adalan, Anya mo ni nanatuyangan. Addan to Kanon to, pay? Ay kat orayan tayo jay sumaruno apos ni kapitan. Apay, di mo pinanunot, alukluk kunda tayo ni kapitan, Ay, saan mo titipanag kunak nana? Naglaing tupay ni kapitan. Bilibak ka ni kapitan inteng. Nagagat kan talaga na siglat. Nay, daytan sa matay agbunbunag iti darat kan siminta. Wan, addan sa matagpapaaramid iti balay na dito Sa dino nga tati pangidiliberan da kadagita. Nabunag dan, nagita kasapulan na darat kan siminto, banang. Sumaro no, nagiti agtarimaan di ta kusina. Ay sos, madin sa daytoy mapaspasamak Apay nga ibagam amadi. Mayat ko namnatan. Pundon sa ti barangay daytoy mausar ditoy. Panunute, makwartata, banang. Kahit asino nga ron titang danam nga agtrabaho? Nagititanod ko. Nagaduda. Nalalaing dagi diyang agtrabaho. Ay, oo na yan. Limot Marituyang. Ay, Maray! Marituyang! Sa dino ti papanam? Ayan ni Marituyang. Apay, di mo nakita. Magmag na ijay kalsada. Awan ba't? Napanan na ngayon. Nakita lang ang magmag na di ta kalsada. Aglamlamang samat, ijay po unti mangga.
Asino ngay nga tate ilimlimangan na? Ay, sigurado nga ilim-limangan na dyan nakautangan na. Winan niya. Bayam nga rod nga aglimang dita. Marikwanang, amom ka day no anya tinakitak dita paraangan da kapitan kan maribanang. Anya day tamaray? Nabunton at arat, haloblaks kan simintaw. Ah? Day, nga pa yan nagkatawa ka? Kasanaw. Orala di makal da kita mulagat mo. Ipatarimaan da ka no, di kusina da. Na, kalpasan nga impos ni Kapitan analpas na ipasiminto ti dalan tayo nga oray san mag. Agpatarimaan da iti kusina da. Wow na. Tamarmarban di balay da. Nangalanda ko mga iti kwarta da. Si kakit dimot maray. Puro pa nagdwadwa ti adda di ta panunot mo. Ada kwarta ni Kapitan. Adamot kwarta ni Maribanang. Ay, madia talaga ti sumsumrok dito'y panunot ko, maray. Kalaat mait nga da kwartadan. Kasta kamot kat. Idi pa ikat adan pa nagdwadwam ka ni Kapitan. Saan lasyak ti agdudwa? Aduda? Awan tiya mo kasabaling agdwadwa akaskan ka. Ningay mo ba dun ka? Katagpada kayo na. Da kayo lang mat ka ti kontrabida di ti kabildatan. Aduman ang tinangin chismisak ijaimpos ni Kapitan. Nay, madaman samot ti patarimaan da ijabalay da Kapitan. Ay, isardeng mo pa'y man to'y tricycle. Anya? Isardeng mo pa'y kunak. Dito ipay mo isang manan, iti balay na kapitan, tinagparaam. Kita aklaang day ta ipapaaramid da Kapitan di tabalay da. Kusina da dayta, tatarimanan, dagiti tanaw. Bagman? Amaw, ato ti mangipagbaga pondo kano ti barangay, tinarama da dita. Kaslawin ah. Jay kumakano pagparamid ti kalsada, tinusarda. Anya, sapay inwaragawag kaw ni Jaimpos ni Kapitan. Abay nga mintinwaragawag mo na dagos, ngay. May babawik pa'y nga raw. Awan mo tinaramid na kalsada. Abay iya da nakita. Una niya. Nalpasan ko na Jaimpos na. Kiimpos na lang ang alpasin. Angam kinapuno na awan mo tinaramid na kalsada. Itulod nak nga ruda ni Jabalay may. Marurudak man. Nanatuyang. Ay, saus! Nagpuskol mo tanda tapulbus mo. Ay, agpulpulbusak ayamat. Tapok dayta nana. Punay mo ta kinapuskol at tapok daytan. Nagluganak ngamin iti tricycle. Kat amom ka din, no, anya tinakita. Anya tinakitam. Ipatpatarimaan ni Kapitan di kusina da. Dayta nga rog kag. Day sa kanumot pundo ti barangay tinusarda. Uwan nana. Nabatad nga imbulsa ni Kapitan ti pundo ti barangay. Nalaing lang nga agipos. Awan mo ti pudno a proyekto na, ha? Agpatulungak man nga rudkan ka. Amo ka matulungan nakat. Depende no anya tulong ti kayat mo. Tulungan nak amang ibabaway. Ija inchis-chismis ko apos ni Kapitan ija Facebook. Si Kaki di mo. Mabalin pa'y nga rod ang maibabawi da gijay. Ayawanin na. Nailawan mo nga imbaga. Ay, unay ka da dyan nga angutin na ya. Na, kadi nakitaan ni ti kasta. Agdigos kamot ang amin to yan. Kadigdigos ko lang iti kalman. Ha? Kaya sino nga rin na bangsit ngay? Ay kakumita ka nga min di tarwar ah. Ijay-igay ti kalsada. Ha? Nay, ngilawin na basura. Agkaiwara di ta kalsada ti basura. Ay, mapana ko na talaga. Mapankon kasarita day ta kapitan. Mapankan? Ang mga nuagi pusto manin na nalinis na ito barangay nga itadauluan na. Siyak, ti makalaban na. Lansaan nyo pa yung dito yung banda. Tapno sa nabangking dito yung kusina ba? Oy, Kapitan. Palmalpas gaya, man dito ipaparamid mo ako kusina, paray. Uwan paray. Talo lang na lansa malpasahin.
Nagpaaramid ka iti kusina ang nagbangsay. Ito'y barangay tayo. Saan man paray? Ang mga nosika, tinabangsit. Kanya? Ay, agkaiwara iti basura dito'y barangay, paray. Inton kwan, ipos mo manay, nanalinis ti barangay. Ay, kat plano ko nga raw, nga ramidin na ita, paray. Ay, kontrain ka na, paray. Si kakitiman, kontrabida ka talaga. Kontra amatla amin ay. Gaputasan na po daw, dagiti ipupos maw. Ayan na ti kalsada, anaramid. Kusina may dayto'y mararamid. Saan mo ta kalsada? Day taman jay mahilig nga Facebook. Anyaman nga tanti umay na ipabasa ka data. Ay, sika, Beng. Amumeng ti umay mo ipabasa. Jay manen impos ni Kapitan asaan mo't apod na. Awan mo nga ruden ti post na nga ipabasa kada kayo. Kunistyonan da ngamin ni Kapitan. Kunakon kay, talaga akwestiyonan da taawan mo't at talaga ti prito na. Post lang mo't saan mo't apod na. Kaasi mo ni Kapitan? Bayan niyo, tapnog na kam. Kat saanan nga ulitan. Ay na, Kapitan. Mas napatpatag dagiti pudno a proyekto ngam ti maipost iti Facebook asaan mat a pudno. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isamam tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasadaw, kitsawasaw. Saan mo tamawawanan ti sauda? Saan arumbang akatawaam ti adda diferensya na ataaw? No siyak ti saan na mawawatan ti sauna. Saan ang agsasaw? Tapno di daan mo asaan ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon no agdamag, di ka katatsaon. Saan ka sumungbat Tapno di da maduktalan, adyak makabalikas. Ay, Jay. amukon ka. Nauyaw kalaunay. Ay, sana pa naguyaw day, Jay. Apay nga ron asabali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadin na pa'y mailimod may tikinangunguna. Asino ti kasunod mo? Nakarupangat ka, Mike. Nakadanon kanyak ti aramid ni Paribadaw. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Limastog. Nauyaw pa Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay at inuyaw na? Agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw, iti pada a tao. Day tati dimanon kanyak, akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan, tinasaya at kinsaan. Anya ti gatangim itayan, kabadang. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray? Nagalasan ti saom. Kasanaw, kit imbagak itayin ti gatangay. Ang paulit-ulit ka, Mike. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitan, ti gatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nangagmumit siguron. Wan, saan mo masapol a piksan, unay? Nangagaw. Nangag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalag, tigat-gatangang. Kape, asukar,
kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matan. Ay, ilistan pa lang, Maray. Umutang ka, naglastog ka pa Ingkan, sa anak ngagpautang. Inwar mo lang din, ibabawin pa lang, May. Kunak ano gatangam? Utangam mat gayam. Saan ka pautangan? Ayan nga iti ginatang mabadaw. Ay, saan ngagpautang daya ba? Apay asaan ngagpautang? Kano binayada ko, tisigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Imbabawi na mutan, tinruar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na pailang, May. Si kalangarudan kadda masapol na, si kapay tagpalastaw. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agdirsinak to mamay, takumpitinsyak na tabak. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta pagpuunam, day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta no dan to kwartak. Kitain naman daya ba? Awan pa'y igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to laki dan. Anya itayan ti gatangam, basag. Gumana nga man iti ahuhan kan hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawan, basag. Wen huma, hahawad. Nga guray ka, tala, kwan. Wen, hahawad. Hanguna lahang ni Huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung manggag, kan maawatan ni Baak, timbagan. Agang rahang ini hamon, gan ahuhal. Mga tangkay di ahukay kay habaw. Ay, rugyam manan, kabadong. Bigbigat agoy uyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Ano nga ini habaw kay ahukay kuna na. Adtoy tikat gatangang basag. Saan mo nga italtalak day ta alaklakayan? Ay, unay lakat ni Pari Badungan. Ay, naman ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay tersena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermat ti loko a Pari Badong. Ay, saan nga agar aramid ni Pari Badong? Taaddan tumot gundaway nga mga nukas jay ti mapasamak kan kuana. Katawaan dan tumat. Tiyan muna kat kukuha namin agundaway. Agnakam tulaang no addan tumat pakapilawan na. Ay, una. Nangruna, no agsakit tinakam ti uyawan na. Ay, iyad adayom mapasamak to kan kuana. Ti kasjay nga aramidan na itipada na tao. No isaw, ti pagnakman na. Ang mga no mapasamak kan kuana. Tapno agbalbalaw kan agnakan. Ay, ano ti agrek-reklamaw. Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle, paray. Ay, mabayag adumanon ti papanan nukas lapadulang, paray. Wanda, adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, naanadak, paray. Uray na partak ti pataray, no lakit na laing ti driver, ay katadayo ti aksidente. Saan mo may bagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, tadilikadaw. Ay, mabibait ang makadanon, no napartak, kunak lang aro din, pare. Di ka man kundi palastog, pare. Ay, no, dalakit ipalastog, awan dakis na. Ang tinalastog, adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog, ano awan mo ti ipalastog na, pare? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Kapaya makasangsangit ka, ading kao. Ni ngami hatamanong, inakatawan na manong. Ha? Ni tata ba daw? Kinatkatawaan na ka? Wan hanong, naharo na dyan hatamanong. Bayamlata ni tata ba daw nga dahing? Talaga kasjay na dayjay. Di na mo teraramidan na. Amayaning na hamaw, maglakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasnahan ni manong. Wala dahing.
isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ka. Dumtang to ti aldaw ang makaamires. Napay ngumangalon, manong. Huwag natin kao. Saan mulatan nga italtalay? Nadamag mo ka day, adandanin na kadong parni-pari badong itilugan, gapu iti kinapartak na nga agpataray. Ay, uwan ka nung ganon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kuarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namat mo nga anadan ti ipasada na. Ay, di palagip kung tumanan kan kuana. Anadan na ti tricycle. Wen takaasimot ni Kuarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumot ni Pari Badong. Isumat tinanggapuan na alumastugan. Ay, kunamno kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kuarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan ka day, basang. Diyan ayan ang lungan hon ha, sana? Handa. Ulitin man timbagang basang. Saan ko nawatan? Awan, sana? Handa nga awan. Ado timbagang mitay. Saan ko lang nga nawatan? Oha. Ohe. Kung ko nang bagamay. Amay nga ganawang ha, sana? Ay, kwa nga, main. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tata? Saan nga uyaw day jay? Ibagbagag lang matipod daw. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya sa ang lungan hon ka, nana. Nauyaw ha amin. Ingayon, aglungan na kita'y habali. Anya, ay, awan na watak ngayong bagam. Oha, kung kunam maday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iji ospital, Maray. Ha? Apay ka di Maray. Anya tinapasama. Ay, nagkapuak ngamin iji ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong. Ha? Pimusay ka din ni Badong Kaw? Saan? Ay, basta ingkasurutan ni ospital. Adda ka din nakadungpar na Maray. Nagpartak ka nung ngamin nga agmanihaw. At agala at anagbalasiw nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Naidong party tricycle na iti pader. Alang arud Maray, tamapanak ija ospital. Sika ka din day tabadaw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kasi, kasi, meg. Na, pati panagsaw saan ang maawatan. Ang sawaw. Uri teman ti bagbagam jak maawatan. Marigata sa magsato ya. Iso ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Ay, na isang daw. Nakaros. Tulya. Pati agaw. Nakaros matayin. Nayarado nga bahay. Anyan tungay titsura mo numaikatibinda tarupam. Hayaan mo pa yan Ayaw na yan tikasta na pasamak mau badaw. Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka na. Ay, Kurt, anya ngay nga tatikunada. Anyat napasamak aya at talaga kun kuana. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas lako kuana kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linis yan na kano jay asaw. Isu akas jayin naidungpar kano iji-igid. Kurt, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kuarog. Takal nga ron ti damage na. Karag-karag lang nga ron. Ay, sos.
Sigurado nga agriri ni Kuwarog inton makita na ti tricycle na. Ay, day ti parikaw. Talaga, nga agriray. Ay, alam tayo nakita ni Pare Badong. Ha! Ay, isi ka day tan, pare! Kwa, nagrigat ka, bigbigan. Saan pa maawatan o na ti panagsaom? Yay. Pare, pati ni uyang ngaw. Ibaga na di na maawatan ti saom. Ay, agyaman ka, takas talati na pasamakin ka. Imbag pa napila ya. Ka mabalin malingadan iti pantalubay. Pero pa awayan. Laanin. Yan ngay nga raw. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Yay. Sa anak makapasala. Sa kabutang yak mahiti. Ay, talaga kabutang dakanton dagiti tataw. Kan awanan. Dakkel ti damage the tricycle. Hiyari na inanana? Nakabot mo ng namatang. Mahang. Ano ni himangam? Umawanan. Isa mo maawanan. Bebe ko basa. Ang banan hangon ina. Han mawanan hautang. Mana? Ayaw kaya basa. Ano na? May nakaroon na. Bagi kaya ti ako yaw basa. Patawa na Han kahangulan hata. Hita? Nuata nan mawanan hauna. Hawayanan. Hayo kaya anak balasa. Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaam ba daw? Amerika, imbalaga. Pada kami. Asal, abasan. Uyang. Madingamain ti aguyaw. Nuan niya ti nakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Paninatan. Uray, asaki, nagbala. Uyang. Kanya kumapay nga eh. Maibabawi ka di pay. Maha mo akalay unak anak kamas. Yapdosan nga. Umunay ni amo. Iwak ko. Anya nga ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak a panagmanihaw. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong. Maditi aguyaw. Tamangan no si kati mauyaw iti udi ng altaw. Liklikam mat tinapartak a panagmaneho. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fuji Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami
Itingkay panagdangan.